Adda kayat ko salud-suden kan ka, Brian. Asino tinapatpatid kan ka? Asino ti Pilyam kada Bernadette kan Laura nga ina? Mami? Sungbatak ti saludsod ni Mami Bernadette. Tita Maureen. Kasla sinaludsod yung matan kini Bernadette. No asino tinapatpatag kinkwana. Kan asino ti Pilyam na. Siyak wenno da kayo. Anya? Sa bali ti pamatag iti maysa nga ina. Naidumduma ti panagayat ko kini Bernadette. Apay apagpilyendak. Pwes, palubusan kayo kini Bernadette. Iti ayan ayat yo. No, laksidam ni Laura nga inam. Kaya't yung alaksidak ni Mami. Gapo kini Bernadette. Ha? Juan? San ka pilitan nga desisyon adagos? Ngam panunutam anay bag. Sige, ikan kayo tigundaway nga sarita. Agungat lakit din ni Mama na maamon na daytoy. Pagkalagat hanti may papaabak ni Maureen iti sukalan. Idinto ta kabayatan a dumakdakkel ti investment ni Laura iti korporasyon. Maurunong mati dividend. Adda kabuteng ko ang mabali na mapasamak. Pagkalagat niya riribok na mapasamak na ita. Ket saan pa nga amod na Maureen kan Mama? Apasetan ni Laura iti korporasyon. Manartaraigid dagiti luang Bernadette. Ang mga noan niya ti mapasamakin ka. Brian, kabalak tayo eh. Diyak na malapdan tirik na. Kasi bagamat na ni Mami no asino ti pilyak kada kayo. Nakaro tigura ni Mami ka ni Mami. Apay nga mairamraman ta. Makagura ka kadigin ni Mami. Saan? Yung apay amasapol alaksidak ni Mami. Idinto asa bali ti pamatag ko kinkwana. Mawatan ka. Amun kas na jak marek na ti panangipatik ni Mami kanya. Jak kaya't nagpili ti may isa kata kayo. Niya da jayan. Dan sama tu na disgrasya. Ni Brian. Apa ingat ah? Brian apa? Lolo Alipio. Anya tinapasamak. Kung nakalakit din wada na disgrasya. Makapong tutak launay. Ha? Ada ka di kinarirem. Makapong tutak iti daye amaw rin nga anak ni Atty. Flores, Lolo. Kaya't naalaksidak ni Mami. Tapno saan na kami alapdan kini Bernadette iti relasyon mi. Nayain. Talaga anak karo pala ang tigura da jaya babay kini Mami. Apay nga iramraman da kayo. Agmay may saka dito ospital. Saan nakakadyabi ng tayan ni Mami? Kalpasan a pinanawan na kami kini Brian. Saan pa nagsubli, Daddy? Nagapugayam ni Brian dito eh. Kat nagkita da ka ni Mami. Oh. Agluluwa ka. Dad? Inagpili ni Mami ni Brian. Nawasino ti pilihan na kada kami kini Tita Laura. Apa yung aking gaita? Patpaturayan ni Mami Tigura na kada kami kini Brian ti agsagaba. Kas kadi di pa nagkatuloyan kini Tita Laura. Ipagtungpalan ti ayan-ayat mi kini Brian. Saan ka nagsangit, anak? Diyak kaya't nga dadaka sa mapasamakan ka.
Nagsapalakid din na nakaturog ni Bernadette. Rosano, anya ti ko na ti doktor iti kasasaad ni Bernadette. Napigsan ti anak ko, mama. Ngayon, madanagan lang. Amangan no anya ti ibunga ti kanayo na panagsangit na. Langa nang agpaiso tinagsangsangit. Nagrana, damaurin kan Brian ito eh. Lalabit, nagtulad na. Pinagpili ti asawak ni Brian. No sino ka na Bernadette kan Laura ti pilyan na. Kasla maawata kun ti kayat asawan ni Maureen. Kaya't naalaksidan ni Brian ni Laura nga inana. Bana ka sana may parbay. Ad-adda ka di nga isakit mo dagijay nga agina, Rosano. O sino ko ti anak ang makaiturid amang laksid iti inana. Ti inana ti nakautangan na iti biyag. Kan may sa, ad-adaan ni Bernadette ti agsagaba. Noon niya tinakita na unay iti dayjay a Brian. Mama, sana rumbay nga may ramraman na gitagayan na yan. Lipatan ko man ni Maureen kinapalabas. Uray siyak, sa anak a pabor iti relasyon da. Ngam ni ko ma Bernadette ti panunutan nyo. Agad-adal pa'y laang ni Bernadette. Saan ko maaday taayat ti pampanunutan na? Isardeng tayo na pagsaritaan na ita. Amangan no makariing ni Bernadette. Awan pa'y tilugan ni Brian, tatang. Nakasangpat kumaitan. Diyak na igawin. Kalpasan na nakapagsarita kami, pimanawan. Dandanipay kiti na idong party kutsina. Taapay. Makapungto ta simbang pait. Naggapaw iti ospital. Nagari tigura na kini Maureen. Agasam, pinagpili ka no ni Maureen no asino ti pilyen ni Brian. Sika, wenno ni Bernadette. Tiyawanan pain. Nay, sikan samot ti sumublat na makapuntaw. Aglablabasan day dya a babae, tatang. Diyak ipalubos nga iruruman na latan kan iramraman ti anak ko. Nawata iso ti laksidan ni Bernadette. Anya nga tamat ti mariknana. No anyaman ti pampanunutay, agparbeng ka kuma, Lord. Saan ko pa yan nakita ni Maureen na balayan? Sangsangpet ko lang dito balay. Kadwa naman nga tandag iti barkada na. Mabali na kasta. Apay ka di. Manipod itay nagkapo dito yung ospital. Saan pa yan nagsubli? Awon kaya, mura siya. Di lang namin sa nangal daw tinaudi ayay ko dita. At dangamin pagka kumikumak. Di na pampanunutan di kasasaan ni Bernadette. Nung kaya't naakasarita ni Brian, daytay duwada kumalaan. Apay, anya ka diti problema balayan. O sige, umayak ko marita. Ngam rabimot law na yan. Inured ako malangan ang makasangpat ije balay dalulo, mami. May dak pa lang dinanon dito yung race house. Agpungpungtot ka kanwa pimanaw. Dan nanipay na idong partilugan mo. Diyak maipapasti pungtot ko, itidayi amaw rin. Ayan, uray kaguram ti ina ti kaayan ayat mo. San mo kumaabir-bir nga san? Inrurumanda kayon, mami. Ikalintigan nyo pailaan. Kaya't naalaksidan kayo nga ina. Amok asan mo akabailan nga ramidan dayta. Maluksawak launay, mami. Apay nga iramraman da kami kini Bernadette. Pakawanan ako, ma. No saan ka pinilit nga ingawi dito'y Pilipinas? Saan mo kumaan na am mo ni Bernadette? Nga pinampanunot ko nga minti pagimbaga mo. Kalpasan, nagapagsarita kami ken abalayan iti cellphone ko iti rabi. Hinawagan ka. Ngem, tinakpulos sinungbatan. Nabarte kak siguro idindad. Sana ka na usawan. Apay ka di. Impulong ni abalayan tinarabid mo. Pusto ni Leonardo. No kaya't mo kasarita ni Brian, dahil kumasa namangag ni Bernadette.
Saan nyo nga dadapag sakitin ti ulok, Dad? Awan ton ti panawan ko makisarita ken ka. Rumara giton madamdama. Isuatin ken na. Saan ka di anapatid ken ka ti salon at ti anak mo. Huston, Daddy! No adada ka sa mapasamak ken kwa na kasalon. Wen! Basul ko! Basul ko amin! Oh, anya pa ti bagayo, Dad? Laura, naturad ka man na nagpakita kanyak. Kita man lang agpaiso ti piyag. Mangurkurangas ka laidi. Ngimita, nabaduan ka. Awan ti karbang amang insulto kanyak, Maureen. Pagpanakal mo nga doon ti kwarta? Aglablabas kan, Maureen. Di ka kumakayat asangwan. Saan nakabasta may roromanitan? Nung hata si katilaksidan ni Bernadette, anya nga ti mariknam. Ah, no dahil tati bagam kanyak. Panawan akon. Saan ang mabalin nga agul uli magaklatan, Maureen? Apay, kabaalam alaksidan na katibukod mo nga anak. Wano? Saan mo kadi anarik na ti kinapatag ti maysa nga ina? Ha, Maureen? Agyaman na tinipan ng sarong karyo kanyak, Lolo. Tagap ka po ni Daddy dito eh. Nasabat ko. Yagla mo no nalasin na tilugan ko. Akit kumusta ka na po? Napinta sa klat na, Lolo. Talaga napintas ka na uray ada sakit mo. Kasladyak marik na nga ta sakit ko. Napigsa akon, Lolo. Kung nakarod ki ni Daddy ang mabaling kong tirumwar dito ospital. Mailiwa ko na sumra kiti pagadalan. Dayawag ti kinapigsa tinagam mo. Uray nakapsot ti resistansya ti bagim. Pasensya amla kuman ni mamim. Sikala kuman ti mga awat kang kuana. Patpat kiklatan ni Mami, Lolo. Nasa nagapukan ko na, tsak ko man ay tao. Nasaya ta talaga ti panakapadakkel mo. Tayta ti pagyamanat kini Daddy. Saan dak ngay pulpulong kini Mami? Saan ka madaragan? O sige. Nasaya at mat na makaawid ka na. Makagurak pa ilang iti mami ni Bernadette. Nagimbag ni mami. Ado ti sakripisyo na kanya. Naimbag pa'y nga iso ti laksidan ni Bernadette. Nung nga taipay-paysok ti plano gidi. Alukuyak ni Bernadette kat ilumong ko ijay Amerika. Anya kumapay ti maaramidan da. Uray surutan da ijay Amerika. Jak ipalubos ama agaw da pay ni Bernadette kanyak. Uray lang napakigtutan Yardi. Anyat pagpungpung to tam abigbigat mo rin. Mapankala ko man iti ospital tabantayan ti anak mo. Napay nga minadi mo pala iruwar iti ospital. Karkarito nakit din na dyan, Laura. Anya? Sinalangad dak, gapo iti bagak kini Brian. Saan nga min narumbang na dyan inaramid mo? Sige! Isakit mo dagi dyan nga gina. Kunak tumat ngay atang pailaan da dyan, Laura. Ti anak ta ti pampanunutak. Anak! Day talang tinapatagkan ka, Rosano. Ti anak mo. Katsika, saan mo apatpatgan ni Bernadette? Tilabukod mo ti pampanunutan. Itilaksid nga mom ti kasasaan ti salon at ti anak mo. Kanayon naklakon konsensyaan. Nakarikip nga min ti pusom. Kaanon to ama ka-Ameris ka? Basta, daytoy tilaglagi pam, Rosano. Kas iti diyo pa nagkatuluyan ken ni Laura. Jak mamingka iti saan nagsinada Brian ken Bernadette. Dayta tilaglagi pa. Naggapu kagaya mo ni ti ospital abalayan. Uray siyak, pampanunutek met ti kasasaan ni Bernadette. Iso ajak may bagakin kwa na.
Asinaan na laangan ni Brian. Iso akasaritak tumanen ni Rosano. Sige pa ya palayan. At ni Mauri, tiawanan pa inamanugang ko. Amoyo ka di. No apay makapungpong tutak man na simangpat. Gapo iti deja Lora. Nagkitaan niyo? Ije sa ako ti balay mi. Nagturudan na ng raot kanyak. Napanakalan ka po taadot kwartanan. Nagturudan? Kat, anya tiimbaganakan ka. Makapungpong tut. Gapo iti indano ni Brian kan ko na nga imbagat. Alaksida ni Brian nga ina. Uray laksidan na ti inana. Tsak ipalubos nga tuloy ti relasyon ta. Oh, talaga? Babalawan da ka naman. Titi pa ng pasakit ko itirik na ni Bernadette. Sumurot ka kanya ki ja ospital, Maureen. Sige, sumarano ako tulad tanin ton madamdama. No? Saan ka ba siklaan pa nagtagpal ko, Maureen? Nalabas ka. Pabainan na kitdi. Nakasaritak ti doktor mo, anak. Mabalin mo ti rumuwarin ton kanikadwa. Agyaman ako unay, Daddy. Mabalin ko to siguro ti sumarakit ipagadalan. Kaya't kung naituloy mo tiyang paimbagi di balay. Makisaritak to na di universidad. At unay yung absent ko. Anak, Ada ka di kayo yung ibaga kanyak, Daddy? may panggap ka na kayo ka ni Brian. Pampanunutak ti kasasad mo. Anya ti may panggap kada kami kini Brian? Kinasarita na kayo ka din ni Mami? Awan sa balya pampanunutak no sana ti pagimbagam, anak. Tangay, ubing kayo pa'y ka ni Brian. Apay no, i-guide you pa lang ti agadal. Kaya't yung kading aglinipat kami kini Brian. Saan ka kumangagliday? Kaya't ka lang ipaayan iti pagpampanunutam. Maawatan kayo, Daddy. Nawan ko man ni Brian iti biyag ko. Nalapit na saan ko maakas to iti kinariribok ti biyag tayo. Diya kaya tapabasulam ti bakim, anak. Gamno di patak ni Brian. Agbaliwatan ni Mami. Marik nagtungatan ti panangipatag na kanyak, Daddy. Diyak masumbatan na ita. Kasaritak to ni Mami. Ang mga namalataw kayo ni ti panang opisina yo. Kabalagtag may sa napigsa ko ang Daddy. Diyak mo no asino ti mang bantay kan kay tangal daw. Nilolam siguro. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kabalak nga ta alipatin ni Brian. Agbaliw ka di taray ti panagbiag ko. Aragsaktuhatan ti pamilyami. Kan maipaitungatan ni Mami ti tartari kagayak ka pa nang ipatag na kanyak. Mariknak, atay tirik na kanyak. Naimbag pa ni Tita Laura. Nariknak ti pamatag iti may nga ina kapugan ko na. Nagasat ni Brian. Sa ita. Inikanak ni Daddy di pagpampanunutak. Nalipat ako ni Brian. Kat ipa may saklangan ti panagatal ko. Kaslada na dagsa na pampanunutam, Rosano. Adda ka di problema ti korporasyon? Kunak no napan kayo iti ospital. Sungbatam ti damdamagag. Naibagakon ka ni Bernadette ti singasing yo. Alipatan na langan ni Brian. Kat ipamaysana pa ila ti panagadal na. Nasyanak iti nakita ka lang na. Kat, aniya ti kayat mo asawan? Talaga analuknang tiriknam. Parukmaan na ka ni Bernadette. Amoyo tinga po na.
ni Bernadette tikired kan inspirasyon ko. Numangagday ta ni Maureen. Sigurado agsubang kayo manan. Masa ko lang makasaritak ni Brian. Tingit-tingat nga niya ti karirik nana. No kabailan na kati alipatan. Ay ayatan ka unay Brian. Sikat inang dito piti pamatag at siyak narik na kini mami. Hindi lang kayo kinitihita Laura ang pasat ti pamilya. So ti umawawag. Hello, Brian? Bernadette, mailip ka di unayan kanya. Unay. Manipod iti pan nakasarita ni mamim kanya. Di ka nasa rungkaran dito ospital. Rumaraktonin dun sumarunungal daw. Awagan ka kumata kayat ka kasarita. Kayat ko nga, tamagan kan ka Brian. Nung ka ba alam ka tiya mapukawak itibiyag mo. Apay aday ka ti salsalod-sudong kanya, Bernadette. Anya ka di ti marikrik nam. Sikat ka silmo tibiyag ko. Agtultuloy ang mga angas ka po iti panagkayat mo kanya. Diyak ka ba ala na mapukaw ka itibiyag ko? Uray siya. Di ka kabalan nalipatan. Kayat ko pa yung itugot, ititanam ko. Ipanagayat ko kan ka, Brian. At dalakit di gapuna. No apay ana ibaga ni Bernadette daye kanya. Kagurak daye amaurin. Kinasarito na lakid di manan ni Bernadette nga aglinipat kamin. Saan abali na jak makastrak iti sumaruno a klase. Kaya't ko makasarita na imbag ni Bernadette. Ada makadin nung parko alugan. Talaga abarumbado kanya. Nagistayan nakit din dinong para. Saan kong inggagara, Atty. Flores? Pasensya kay lakuman. Pangas kakit di. Gapot na nakapimpintas tinugan mo. Juan, adon ti kwarta ni Laura ngaynam. Ngumdiyak ka mo no sa dino tinagapan kisa ni Kwayo. Napakumbabaak ang makisarsarita kada kayo. Nagpakawan akong. Da kayo tinagubsang ti panakisarita na kanya. Kat anya ti kayat mo asawen. Karkaritin nak. Kasta ka di ang makisarita ti may isang abogado. Anya ti kunam. Tutupan nyo ka di ti kas kanyak. Kas may isang estudyante. Nusyak ang nagtaod iti adda mabalin na pamilya. Kasanon tulangan dagiti nakurapay. Nga agkasapulan ti serbisyo yo. Talaga makisinungbad ka kaniya ka. Kunam nga ta ang makaasinag kapay ka ni Bernadette. No'y pulong ko ti panagsungsungbat mo kaniya. Ang mga nisupayin mismo ti madayogan ka. Awan ti dakas nga imbagak kada kayo, Atty. Flores. Laglagi po niyo kumadayta. Sino nga tatiakin ko si Tidayjay? Ni nga ta Brian. Agaman niya ti kadana dito eh. Saan nga ta simrakiti klase na? Ay, adalakit ti problema da ito yung abing. Ang mga numay papan kadakwa ni Bernadette. Saan nan samad na may pasnak ti agadal no kastoy lang. Kala problema ni Laura da ito eh. Nuapay tukit nga may tagura pa lang ti paturayan ni Maureen. Kat iramraman na pa na Bernadette ken Brian. Idinto nga awan basol da.
Apay lang ije balay. Ket, kumusta kan iha? Napigsahan ko, Lola. Makarwarak to nindun sa marunungal daw. Nasaya at no kasta. Lola, ada kayod ko tawagin kada kayo. Kinasaritak kami ni Daddy itayin may ditoy. Kaslaam mo kuno anya day ta ibagam kanyak, Bernadette. Naggapuak iti opisina ni Daddy sakbay nga imayak dito yung ospital. Apenas ka na may sakripisyo ni ayan-ayat mi kini Brian, Lola. Tsaka ba ilan ang mapukaw itibiyag ko? Bernadette, dumngag ka kanyak. Ubing kayo pa'y. Iso nga igaud mo pa'y laeng ti agadal. Amok aday ito iti pagayatan ni Mami. Ngamno lipatat ni Brian. Agbaliw nga tantipan na kilangan ni Mami kanyak, Lola. Sarong kara ko man ni Bernadette iti ospital. Kalpasan ti panagsarita mi iti cellphone ko. Di ako nagtuloy. Gapo iti dandani panagdinong parmi kini Atty. Flores. Ay kit, naimbag ata saan kamot anan-ano. Napakumbabaak ang nakisarita kin kuana. Nagpakawanak pa'y. Nagubsang ti panagsungsungbat na kanyak. Kun inramraman na pa'y ni Mami. Apay nga may narimwar ka iti pag-aralan niyo. Awan ka diti klase. At dapay, Lolo. Ng mariribukan na. Gapo iti imbaga ni Bernadette. Maawatak ti Markrik na. Ang panunutan ko ma. Napatag ti panagadal mo, Apo. Saan kunton mo ulitan daytoy, Lolo? Italaang hal daw. Kahit anya ti plano mitan. Agpalabasak pa lang iti oras ditoy. Mapanak tumatlaang iti ospital inton madamdama. Anya nga tano ag subli kalangan. Ijay pag-aralan nyo. Inton malamlangan ang mapan ka iti ospital. Ditoy ak pailaan, Lolo. Saan yung tulak ko man ibagbaga kini Mami? Sana nasaya at nga gilimod ka iti inam, Apo. Siyak tulangan ti makisarita kin kuana. Dumano na kiti rest house, Lolo. Agkuyog tayo gaya man. Tapno makapagmerenda kayo. At napay lang ijay balay ni Maureen abalayan. Diyaga mo no umay dito yung ospital. Anya ti ibagam tayo mawag ka. Di ka pa'y laim may dito tapno makita na ka ni Bernadette. Abangan no diyag may lumang dipungtot ko kini Brian. Taapay? Tanda ni nagdinong partilokan mi. Yak pa'y pinagsasawan. Ngam ti kagurak. Kaslasanag ka nung abogado ang makisarsarita kang kuana. Nagturuden day jaya Brian? Impang tag kasana na makasinagpay kini Bernadette. Kinapudno na. Nalpasan a kinasarita ni Rosano ni Bernadette. Alipatan nan ni Brian. Nasaya at launa inukasta. Agsubli ako niti kwarto ni Bernadette abalayan. Umay kalaangan ditoy. Kita lang pangimay kayo dito, Dad. Langayong matisaan na napagustuhan. Makapung to taglaunay. Gapo ti daya Brian. Apay, Dad? Yak magustuhan ti panagsungsungbat na kanya. Kaslasanak ka nung abogado. Ti awanan pa eh. Masapol nga agsinadahan ka ni Bernadette. Rumbang laang. Siyak ti kang runa namang lapad iti daya lalaki. Tapnusanan na makasidag ka ni Bernadette. Pampanoy-nuyan ngamin ni Rosano. Kapukano iti salon at ni Bernadette. Imaya ko maadagos dito ospital. Kalpasan ang nakapagsarita ta. Ngam nagsinungbat kami kinilulong. Gapo iti dandani panagdin ng parmi. Nangag ko ti panakisarita na kadamami kan Lola. Nagdadaanon na dito ospital. Pinasensyamlat ako man ni Lolo. Napakumbabaak ang nakisarita kin kuana, Bernadette. Nagpakawanak pa'y. Ngam nagubsang ti panakisarita na kanya.
Pinanawam ko malatan. Ang mga nuad-ada nga ibaga na abastusa. Saan ka di nga daga kung may di pagkadala ni tikas nga oras? Nariribo ka na. Gapo iti imbagam kanyak iti panagsarita ta iti cellphone. Kinasarita nak ni Daddy. Tulog na siguro kin ni Lola. Kaya't nangaglinipat na pailaan. Kat ipas nagtatiagadal. Kabaalam ka diha mapukaw na, Bernadette. Tsak kabaalan. Ay ayatan ka unay, Brian. Dahil talaang ti kayat ko amang katkidawag nga ilaban tati ayan ayat ta. Kasaritam ni Daddy. Kasaritak tumat. Sige, mapanakon. Ni Brian, nagapo iti kwarto ni Bernadette. Di awanon ba yun? Kamak-kamak. Maureen, Ah, agawid ka din. nakitak ni Brian. Nagapo iti kwarto ni Bernadette. Kamak-kamak ko ma. Bayamon, at danto sa bali apan nakisarita miti dayjay a lalaki. Ay, talagang sakit di asaan tayo amalapdan nida. Namday ta ti Jack may palubos. Masapo na makabali sa ni Laura. Babaan day taki ni Brian. Agsublitan iti kwarto ni Bernadette. Agawid akinton madamdama. Awagak pa ni Rosano. Agsarita kami di balay. Mangibaon kailangan iti katulong nyo amang bantay ken ni Bernadette. Inid daw ni Brian na Jack ibagbaga tinamuak nga naramid na. Hanggang tapno amom ti saksak bayam. Iso nga, imbagakin ka. Di mong tulatan, ibagbagakin ni Brian. Nga indanon ko ti amin. Anyamat ta ni Brian. Gapulaang iti dayta. Saanan asimreg iti pagadalan. Ni Rosano tinang ibaga kini Bernadette nga agsinadalangan. Nasaysayat nga agpayson nga aglinipat da. Sana kayat ni Brian. Nasakit, tinakam na. Mapan ko ma ijay ospital, angam nagistayan da nagdinungpar kini Atty. Flores. Pinagsasawan na ka no. Pagtitinulungan dan nga iruruman ti anak ko tatang. Saan ko nga ipalubos da ito eh? Anya ti pangpanggapam. Kasaritak ni Atty. Flores. Anak, amangan no andariribok, ama pasama. Saan ang mabalin nga uli magkaklatan tatang? Kinasarita magpaiso ni Bernadette alipatan na ni Brian. Nga manyak napasamak Rosano. Inlibas ni Brian tinapan ni ospital. Naturita talaga. Saan kumana ita ti pagsubangan ta? Apay kumasahan? Bidastos na ni Daddy. Kasaritak to ni Brian. Saan ka makibiyang? No di mo kayat akagura na ka ni Daddy. Saan ka amaawatan? Kakaiso na kayat nakakasarita. Agsinno bang tamad? Gapo ta amok, adi mo masupyak ti pagayatan ni Bernadette. Kayat mo nga ituloy yo ti relasyon nyo kin ni Laura. Babaan kada Brian ken Bernadette. Awan pagtungpalan na ito asaritaan. Siyak ni mang bantay ka ni Bernadette ito ospital. Makamunto pa lang niya aron di iti opisina inton bigat. Nakaparada ti kotse ni Atty. Flores iti igid ti kalsada. Iti batog ti balayda. Agrub-rubot lakit din na rumwar. Masapul asangwan kayo. Nalabasan na kiti aramidan nyo. Laura, apay nga da ka dito eh. Amok adiyo nam namaan ti kaadak. Adanas ka na pagsaritaan tayo. Nagipulong lagid din ni Brian kin ka. Bastos ti anak mo. Da kayo tinalawag abastos. Dahito iti bagakin ka. Saanan na makasidag ni Brian ken ni Bernadette. Nalpasan ti tulag na Rosano ken Leonardo. Sakbay ang madadaal ti biyag ti anak ko. Una akon ariribukan ti biyag yo. Nakarit kanta do ti kwartam. Nasupapakan ti panangiruruman yu idi kanyak. Kat anya nga ti aramidan da Maureen ken Mrs. Salva
No maamuan daan nagdakkel ti paset mo, iti panakaibangon dagiti negosyo. Anya ti sasawam? Ni Maurin ti dimtang. Lora, pumanaw kan. Sana sika ti pagsayangak iti oras ko. Awan kas iskan dagiti bagbagam. Saan ka di apod no ti konak, Atty. Flores? Sika mismo ti masidag ka ni Norman. Sika ti ahente dagiti dagaan nagdiswan ti call center ken pabrika. Huwag ka din itang ibagbagam, Laura. O sige. Pumanaw akon. Ni Atty. Flores nga amam ti kasarita Maurin. Saan ka pumanaw? Agsarita tapay. Saanak nga igaman, ken saanak nga igawid. Pudno ka di nagdibagan ni Laura kada kayo, Daddy. Saan nakabugbog kawan nga, ma'am? Pudno ka di? Wan! Podno! Ngamjak amo at dami lang ni Norman. Ni gayam Lura ti akin kukwa kadagijaya negosyo. Onan ba ina babay? Numaamuan ni Mami daytoy. Dakkel ariribok ti mapasamak. Kat, ipulong nak itinakuspag akatugagam. Kasino dinabatmatag? Isawin no siya. Kasanon, no kalpasan ti panakisarita ni Laura kada kayo. Kat isublat na akasarita da Rosano kan Mami Leonarda. Day tatisal na apad palasan. Dad, adon ti kwartana, baknangan. Kat basolyo ti amin. Kapo iti panakasisirap yo iti kwarta. Agyaman nag-unay, Daddy. Nakaruan at matnangan iti ospital. May liwakon diti kwartog. Ngam saan ka pa sumarag iti pagadalan? Ituloy mo ti aginanad iti balay. Napigsa akong, Dad. Adunay ti absent ko iti pagadalan. Inak to makisarita iti pagadalan nyo. Sige, rumwara ko niti kwarton. Ni Mama. Kaslaur orain na. Apay asaan mo akadwa ni Maurin anang niruwar ki ni Bernadette iti ospital. Sa tinumanan, tayan ti asawam. Jaklam mo. Saan matanas ka nakadwak amang iruwar ken kuwana iti ospital? Sige Mama, rumarak matlaing. Dakkelakit di ariribok, ti panakamo ni Maurin iti daytangay naramin ni Atty. Flores. Jak ingagara amangeg ni Maurin tinagsaritaan mi kani Atty. Flores tatang. Nairanran na laadimteng. Kasta unay apungtot na. Ngam, ad-adda man ang tipungtot ni Mrs. Salva no maamuan na dayta. Kat adda panggap mo nga. No mariribok ti biyagda. Isudan ton a pamilya ti aga-apa tatang. Awan ton ti panawanda a makibiyang iti ayan-ayat da Brian ken Bernadette. Laura. Saan ko kumakayat ti agibalas tatang? Ngam, nalabastan. Jak ipalubos nga irurumandaklatan kat iramraman da pay ni Brian. Naamok la kumaan ni Daddy Mlaang. Tinangyawid king kay di ospital. Imayak ko ma. Sana bale. Adan to sa bale pa nagkita ta, Brian. Ay, kahit ko kumat kisumra kiti pagadalan ngam. Aginanak ka no pailan. Kumusta ka din ti Marie Creek nam? Napigsaak mo titi ko nakon. Sapay ko ma. Tasaan ton ama ulit tinapasamakin ka. Nasakitanak lang amin unay idi. Nawaulit pa di amin, Brian. Amangan mo sa anak to na makariing pay. Saan ka kumangagsawi ti hasta, Bernadette? Saan nakapanawan? At idog pa iti biyag mo. Makatulpos ka iti panagadal mo. Katsi ka, saan ka tinagturpos? Aman, enton makaturpos ta, kung nagtrabaho tan. Mabalintan ton ti agkasar, maadaan tan tumutan iti anak, kung maimatangan ta ti panagdakkel da. Juan Brian, nagsayahat kat kumano pumod no dayta. Awan patinggana, ti ayan-ayat ta, Bernadette. Sapay lang kuma, katagyaman na ka. Agsangit ka manan. Amang anoan niya manan ti mapasamakin ka. Makabasolak pa iti pamilyam. Awan ti anyaman na daytoy.
No taklaan ti kasasaad ayat-ayat ta. Ay ayatan kalaunay, uray ubing tapay. Awan tilapad iti ayan ayat ta. Nakarwargaya man ti apo ko tayo ti ospital, abalayan. Hawan ni bagbaga ni Maureen kanya. Sige, sarong karak to ti apo ko tayo ton madamdama. May sapay day tanga imawaka kabalayan. Kadua kuman ni Rosano ni Maureen anang ngirwari ti apo ko tayo ti ospital. Imbay dito yung mapagbid lang. Diya ka muna sa dino tinabalan na. Tay talang ti kayat ko ang maamuan na balayan. Sige nga, Rudan. Talaga di na mo tagpakada. San mat nga tangagipulong ni Maureen kada Rosano kan Leonarda. Sa dino nga ta tinapanan na. Tapan ka ni Maureen iti balayta. Ng pimanaw kanumatlaan. Awanan tinalintag at turong tibiyak ti asawam. Saan kayo kanipa anarwam ka ni Maureen, Mama? Ad-adda lang agsakit ti ulo yun. Isulangkip ang panunutan nyo. Kat, baybay amlatan. Adun tinaypaabak na ito sugal. Amangan no awanan tinabati aganan siya tayo. Mama. Apay, asaan ka makasao? No adda ilimlimod mo kanyak. Maamwak tumatlaang. Saan ko maray tati pagsaritaan tayo, Mama? Madlaw ko kat manglikliklik ka. Papanan na ajak tumatlaang maamuan. Maliwan tayong itong tagsarita. Ado tinaskem nga ramida. Kimutong ka. Ngam, kaslad adda pinimintas ka. Agyaman naglaunay ha, tay may ka. Awan ka sagsarita. Dagiti lang katulong ti kaduwag. Talaga ama kumikom da amin. No adda ni mami, saan ka kumaama pasyar dito balayo? Santa na pagsaritaan day ta. Tapno santa masikuran iti kasasad ta. Anya, kumusta ti panagadal mo? Nasaya at mat. Nasaysaya at gumapay numakit kita ka iti pagadalan. Kasaritak to ni daddy. Parang palubusan na ton. Ay, mabit lang ha. Agpaisaganak iti meriendata. Saan ka nagtaktak? Diyak agbayag. Amang ano kila at adumtang ni mami. Saan sapay nga mo ni mami arimwara ko niti ospital? Diyak pa'y ngamin nakit-kita ni mami. Mabutang dagiti katulong nga agulbot, Rosano. Talaga tay Jaya Brian. Ginundawayan na ti kaawan tayo. Nung napanan tay tama rin. Di Maureen maran tinalagip nyo pagpupungtutan. Mailiw na ititunggal may sa. Anya ang mailiw? Saan ka di nga imbagam kadakwada nga glinipat dan? Mama, mangag na kayo ni Bernadette. Siyak to ti makisarita kini Brian. No kaya't nagagtuloy tayan ayat ta. Laksidan na ni Laura nga inana. Pamangano da tayo tagsinupyat, iti dahi taabanag. Tidakas na, kanunungam day Jaya Brian, gapo kini Laura. Sige mama, kumusta ni Bernadette? No saan ani Maureen ti kasinupyat ko? Nimot mama. Oh, apay adi mo ituloy nga itanggap ti intagay mo nga arak. Anyat ka dam dito babae. Anyat ipanggap mo. Di mat kaya't nakakasarita. Naamwak ka ni Norman nga adda kayo ka ni Miles ditoy. Anya? Oh, apay anay labag ka, Maureen. Malagip mo ka di dagiti utang mo ka ni Norman. Amangan no agungat kay ti daytoy nga ibag. Pumanaw kan! Saan ka kasapulan? Mabiit lang. Sa anak pa'y analpas, Maureen. No maamuan nga ta ni Mrs. Salva ti inaramid mo. Kan maduktalan ni Rosano ang nakautang ka ni Norman. At iimpautang ni Norman kada kayo kat kwarta. Anya man ang di mapaspasamak ka. Makapungto taklaw ay ti dadya Laura daddy. Ha? Imbay nak dinanon katimpang tanang ay pulong na kanim mami ti panagahanteo ti daga. Anya? Saadan dagiti negosyo na. Ti awanan bain?
Padasan na timang parnuay itiriribok itinagbaetan mi kiniabalayan. Talaga riribukan na tayon, Daddy. Kati ka pong tut ko launay. Inalilaw nakmat na dyan, Norman. Ha? Humpay na laing. Wan mat serbi na dyan, Miles. Iso pinagsasawa kita'y naggapu kami, tiba. Kasla maawat akong di kayat mo asawan. Nakautang nga kitidakil agatad kini Norman. Insungsong nak ni Miles. Saan ani Norman tinakautangak no dikat ti awanan bay na Laura? Nagtulagan dak kini Norman. Aniya. Itaman pa yan arabian ka Laura. Nas daw ni Brian ta saan nakanasangpetan. Inawagan na ni Norman. Awan ka kanumutan ni di opisina yo. Ada na patag-ana panak, tatang. Sarino. Jack na irom nga agilimad kada kayo, tatang. Isu nga ipudnok. Nakipagkita ka ni Maureen. Kat impudnok ang naggapo kanyak dagiti inutang na ka ni Norman. Anya? Laura, talaga ariribok ti kayat mo ang mapasama. Saan lang nga isuda tinasaya at tatang? Pilpilitan nak dayjay Maureen. Kayat naalaksidan nak ni Brian nga ina. Ngam tipod no, saan tulat ta nga umanamong iti relasyon ta? No agbaligi ka amang riribok kadakwada. Awan panawenda na makibiyang iti relasyon na Brian ken Bernadette. Ang nasayat ka di dayta apanggap mo. Tatang. Kayat mo ti agibales ken makiinartan. Baknang ka na, anak. Maramid mo amin na kayat mo. Ar-aramidak laang daytoy para iti anak ko. Laura, anak. Agpanunot ka kuma, anaimbag. Nairugi kon, tatang. Ituloy kon. Para ka ni Brian ti amin nga arapaap ko. Awan pa ni Maureen iti abay ko. Anya turasan. Anya mananda ti mapaspasamak iti asawak. Saan to pala sumangpatin ton bigat. Awag ako. Wano kasaritak ni Daddy. Kat sapulan na ni Maureen. Masapol nga urunusak ti pamilya ka. Para ka ni Bernadette. Aramidag ti amin. Tapno agbaliw ti asawak. Nunas kan nga alukuyak ni Bernadette. Alipatan na lang ni Brian. Tapno agtalnan ti piyag mi. Aramidag. Napuutak ti isa sangpot mo idirabi mami. Ngam jakon rin morpay. Taado ti ina si kasok. Kasta ti kayat ko, Brian. Igaad mo ti agadal. Nakarawar gaya man ito ospital ni Bernadette. Amok nga awan tao iti balayda. Isa apinasyar ko. Talaga nga ayatam unay ni Bernadette. Uray sumupyat ti pamilya na iti relasyon niyo. Awan ti makalapad iti ayan-ayat mi mami. Ngumno kayat mo tinauli magkabiyag, apog. Agsubli kayon kini mami, medya Amerika. Agsubliak no kadwak ni Bernadette, lolo. Talaga napingat ni Brian, tatang. Ubing kayo bay. Mabalin niyo ti agsinublian, intunan anayan, anak kasagana kayo. Saan nakakayat asumpatan? Ang mga numat maturog pa lang. Nabartak man nga tan idirabi. Isublat ko nga awagan ni Daddy. Nadamagag no naturog iti balayda. Tumawawag mat ni Laura. Anyang tatibagana. Hello? Rosano, kayat ka makasarita, may panggap ka na Brian kan Bernadette. Sige. Sa dino ti kayat mo apagkitaan ta. Kayat ko nga'y tinauli mag-alugar. Agkita ta iti Eco Park iti asidag ti view deck. Manmano ti tao ijay. Naulimag kan nalamis ti aglawlaw. Ni Mama. Sige,
Umanugot ak nga dyan ti pagkitaan ta, Rosano. Sige, bye. Ay maglakit din ta nagpakadan ni Laura. Anyang tati pagsaritaan mi, may panggap kada Brian kan Bernadette. Wano, ada nga ta sa baling ibagana. Ni abalayan ka di tinawagam, Rosano. Anya ti kunana, may panggap kini Maureen. Hindi ko Maureen ti awagak, mama. Saan nakasungsungbatan? Isublad ko kung mga awagan ni Daddy. Nakaunamat ni Miles ngay mawag. No kasta, saan da nagkuyog, idirabi? Para ko na adda ni Maureen iti balay da. Baliwak to nga awagan. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Nasaya tayo may kaditi sa led ko, Daddy. Kasarita kayo kumatalaga. Malubusan na kuman ang sumrakit pagkadalan. Ang mga nusan mo paya kabailan. Tsakayat nga tadaka sa mapasamakin ka. Kabayatan ti kadamit ti pagkadalan. Napigsa akong, Dad. Pangasiyo. Ikalik, nadyak kabailan, agawit akmat lang. Apay no inton bigat langin na sumraka. Ita ko man, Daddy. Mailiwak na una yan. Wano, ni Brian, ti kailiw mo. Anak, laglagi pam kumatikinid daw ko idi. Dad, ingitak, Dad. Tsak kabailan ti ipapaaramit yung kanya. Kaya raigan ti pupusay ko ti pananglipat ko kini Brian. Nangagko ti panakisaritam kini Rosano iti silpon mo. Saan ka ka din ang malapdan iti kayat mo nga ramidan, anak? Nakaikadang akong tatang. No idi kat nagululimak ka nagpakpakumbabaak lang. Panawanan alabanak ida. Ngam, riribok ti kayat mo ang mapasamak. Baybay antayo nga isuda mismo ti agsusubang tatang. Ngam iti day ta nga ramidem. Saan nga ta ang may ramraman da Brian ken Bernadette? Tatang. No nga ta, bay amlatan, amay butaktak ti bukod da nga aramid. Saan nyo ama uray adamaw rin ken Atty. Flores ti mangibutaktak iti amin? Nas ken ama kasaritak ni Rosano. Nagsakit ti ulo. Jaksan kabalan ti bumangon. No, di agsara iti panagbarbartek mo. Ang mga nagsakit ka no pa'y nabayagan nga inom ka. Na kayo ti aking baso, no apay nga awan inaramid ko di kalman no saan na nagbarbartek. Day tati pang babalawam kanyak. Nga ipabasol mo kanyak. Kwarta ti pagsasaritaan. Ngamkat katawa na tayo ni Laura. Adda aginamaag tinaramid mo. Adya pa'y ti pagkarit mo kini Laura. Kat nagdakil gayam ti utang mo kayong kuwana. Basol ni Miles dahi tweetat. Insungsungnak. Pagkalawad na dyan Norman kanyak. Saan nga iti opisina tinagturungan ni Rosano? Sino nga ta talaga ti kinasarita na iti cellphone na? Surutak. Ang mga nodakit di ilimlimad na kanya. Pagkaluwat kaniya ni Rosano. Kat dayjay matamaw rin. Aniya ti mapaspasamag na. Talaga nga awan patag ni Bernadette Kenkuana. Saan ko abasol ani Maureen tinaasawa na? Nagpasulisog ken ni Maureen. Ti amok kat naglunitan ti sugat iti barukong Rosano. Ngam iti pampamayan nyo ka ni Brian. Malagip kumanan ti panangiruruman nyo kanyak iti. Ngam jak ipalubos nga iruruman nyo ni Brian. No mabukudak lakumat ang desisyon. Ngam maturay mat ni mama. Ngam kang runaan ni Maureen saan ka di.
aging gaita, kagurguran nak pailaan. Saan pailaan anak nak itilaksid nga agasawa kayon. Naulpit unay ni Maureen. Kaya't naalaksidan nak ni Brian nga ina. Ngam, amok tipod no apanggap na. Namabalbalin lang. Uray aglinipat na pay. Ubing na pay. Urayan na kumalangan ti umno panawen. Ngam saan nga manugot ni Brian? Kat, anya ita ti panggap mo. Tapaya kaya't nakakasarita. Gaputad na dagiti napatag ama amom Rosano. Amom kadi, ani Attorney Flores tinangahinti iti nagdiswan dagiti negosyo. Anya? Sinornak ni mama. At nalangit niya si Dagmi. Okay, sa nadlaw adakos. Ada pa yung masapol ama amuam. Nakautang ni Maureen kanyak iti dakkel agatad. Babaan ka ni Norman. Ha? Anya dayta asal salawasawam, Laura. Mrs. Salva. Nagulbud ka kanyak, Rosano. Ni Laura ti kinasaritam iti cellphone mo. At nagtulag kayong agkita ditoy. Kat si kamot a babae. Anya dagiti kinasalawasaw nga imbagam, ha? Pudno dagiti ibagbagak kada kayo. Saan kadi adiyo pa'y napasangpat ni Maureen? Gaputa saan na akayat ama amuan niyo tinaduktalan na nga aramid ni Attorney Flores. Awanan ka itibayin. Sa anak ama mati iti bagbagap. Manaw ka ni ti sangwana. Ang mga noon niya pa iti maaramid ko kan ka. Saan niyo ako ko da ito'y alugar, Mama, Mrs. Salva? agparbeng kayo kuma. Saan kayo agiskandalo? Kan apay asyak ti kagura yo, Mrs. Salva. Ni Attorney Flores ti salangadan niyo. May panggap iti utang ni Maureen kan ni Norman. Uray kwartak dayjay. Makaamudan ton ngagsarita. Pumanaw kan kunak. Tama kapag tagpalakpay. Laura, pangasim. Apay ngagpakpakaasi ka iti dayta babae. Apay nga ngagpakpakaasi ka kanya, Rosano. Kurang laangan ngagparintumang ka iti imatang ko iti panagpakpakaasim. Itay pailaan. Nagtugtugawag iti kalapaw ko dito'y bakras dito ron. Diyak may rusat tiyag trabaho. Kasano? Diyak na igawin ni Laura iti panakisinarak na kinerosano. Nakalakit di ariribok no mamuanday ta ni Maureen. Kan talaga adakkel ariribok ti kayat na amapasama. Maragsakan na ka makakita kin ka dito'y pagadalan. Diyak nam namaan, asumragkan. Nagpakpakasat kin ni Daddy palubusan na kon. Napigsakmat kan? Sigurado ka kabalangon. Nagpada kayo laki ni Daddy. Madanagan launay di kasasad ko. Amon, ay ayatan ka unay. Diyak kaya't nga dadakas ang mapasamakin ka. Ay ayatan ka mat. Katna niya tikadang tibig ko. Saan tayo masopiyat ti pagayatan niya po, Diyos? Diyak kaya't amang nagtikastakin ka, Bernadette. Anya ka diti marikrik namon. Napigsa akon po nakmat. Ay na, talaga nga agpada kayo natakin ni Daddy. Madanagan kay launay kanya. Awan tao diti balay. Ura ni Bernadette. Awan iti kwarto na. Siyempre nga tayo ti pagadalan. Rumuarak matlan. Makisinara ka ni Miles. Ha! Basol dahi iti pa nakailumlum ko iti utang iti dahi ang Laura. Sana mabalin dahi ito eh. Ni Dad ito mong awag. Hello, Dad. Hello, at daga ka din di tabalayo. Wen, dagiti katulong lang tinabati dito eh. Kat ni Bernadette, Awan iti kwarto na. Ama ano simrok iti pagadalan. napintas kumagundawa ay makasaritak madyapo ko. Apay, mabuting kayon sa launa kada Rosano kan mami ha, Daddy. O sige, rumarang matlaan. Agkalwad dahi dyan Norman kanyak.
Papagkasambay tagmaneho Rosano, naskan ang makadanon tayo di balay. May samot tayo ta-aberting. Ninalakit din kinitaan na imbag tilugan ko. Mangibabain. Ang kalma kay kumalaang mama. Saan? Agalwad dagiday nga agama kanyak. Mangibabain da. Saan niyo ang mababalaw ni Daddy? Trabaho na, taglakoy tidaga. Dinamat mo, adami lagayam ni Laura da dyan Norman. Makagura ak launay kini Laura. Negosyo na gayam ti pabrika. Saan ko ang mapakawan da ito nga inaramid na? Agalwad kanya. Agawit ka ni Maureen. Yung pimanaw matla ang kalpasan nga awan na danon na ataw dito'y balay. Talaga simrukan ni Bernadette iti pagatalan. Awagak ni Flor. Masapul ngagsarita kami. Data. Agriringan ti cellphone. Loro, sumbatam ti awag ko. Hello, abalayan. Nagawidan ni Maureen dita. Kaputa dagiti katulong tinadanon na ribuan matlang. Juan, tada itartarayan na abasol na. Abalayan? Urayan ka dito'y balay-abalayan. Adanas ka na pagsaritaan ta. Talaga nakadanunan kan kadaydapanag. Makapungtodak na una iti daya Laura. Inalilaw na. Yak amo at dami na laang kayam ni Norman. Ulit, urayan ka. Awagam ni Maureen. Da kayo nga agama ti kasarita. Sanak na ingka na teteksan ni Daddy. Nagdagulit. Naamuan ka na ni Mami Leonarda tinarami ni Daddy. Kanti utang ko kan ni Laura. Diyan ko ng bain na babae. Riniribok na tibiyag mi. Agibal palisan. Kaputa adon ti kwartan. Saan ang mabalin da ito'y? Itay pa'y agtugtugtukak. Nakarikab na kiti tawa. Awan ti makita kiti karuba. Tagdamag ako ma. Nudanunak ni Alipio iti turod. Amang ano jak madanon ni Laura. Wano adda ka di rest house. Sagbaya sang wag ni Leonarda. Kasaritak pailang ni Laura. Riribukan na kami na. Nagtawad yung naga. Attorney Flores, ano ti may paay ko kada kayo? Saan kan ngaging kukunabay, Alipio? Amok nga mom tinaramid ni Laura. No ti balasang ko tirantam. Hindi opisina na ti papanam. Awan ni Laura, iti opisina na. Kasla nagtulag na kini Norman ng ilang manganda. Awan pa, iti pabrika. Dahil ti saan ko ang masumbatan, Attorney Flores. Subliam tulangan, inton rabi. Nakayokit dinaklasi di tao ti mangriribok di biyag me. Agalwad ti anak mo kanya. Danaskan nga si Kasolmi ka ni Ardi, Mama. Imawag namin ni Manila. At nakano maangay a board meeting iti mabihit. Saan ko anadanon ni Maureen dito'y balay? Pimanaw ka nung matla adagos. Talaga simren ka ni Bernadette iti universidad, Mama. Ay, jay matapplor. Aging ka ita. Agur urayak pailaan kan ko, ana. Mabuting sakit yung agparang kanyak. Saan na kayo mat nga talikliklikan? Sige nga, Rodan. Bye. Tayo ito'y santi pagbutbut ngak ang mapasamak. Ad-adan tulakit di ang makagura ni Mama kanya. Akapungtot ni Attorney Flores amang sapsapol ken ka, anak. Kunak tupay ngamin, dakkel ariribok na ito yung naramit mo. Tatang, panawanan ako kwak ti maudi akatawa. Maragsakan ka kadi ang mariribok ti biyagda. Kasta unay ang panagsangsangit ko, idi.
Idin to akinat katawaan dak. Pakaragsakan dati pa nang iruruman da kanyak. Ngam, rumbeng ka di akas to iti pagtungpalan ti amin. Amangan no da Brian ken Bernadette ti aglak amot lang. Tata, Angam, ala, nalpasan. Saan mo amay babawi pa eh? Ngam saan da kalakit di ngayong gaan da maurin ken Atty. Flores. sa anak amabutang tatang. Nakasagana ak amang sango kadakwada. Pasigla ka din na negosyo ti pakakumikumam, Rosano. Talaga nga awanan ti patad kong asawam ta dinakpay malagip nga awagan. Awagan ka itay bigat. Ngam saan lak matasong batan. Sa anak nga gawid, aging ka di marisot na ito abanag. Diyaonan ba'y na babae? Riniribok na kit din ti biag tayo. Sumat lagaya manabayag di ka di mawat kanya kiti kwarta. Apay nga naramid mo ra ito eh. Kapu iti panagsusugal mo. Hoy! Dinak babalawan, Rosano. Tabasol mo amin da ito eh. Ti kayat ko maramidam, bayadam dayjay alura. Iti utang ko ken ko ana. Agawid ta. Ijay tun pala iti pagsaritan ta. Sa anak na agawid ko nakmanen, aging ga di malpas da ito parikot. Agburburek ti darak iti dayjay alura. Balbalsen nakon. Saan na kape Apolos nakita ti anak mo, Maureen? Nadagsan ti problema asang sangwan tayo. Ngam, saan mo kumangay padlaw ka ni Bernadette? Awan ko madadya problema no saan aga po ka dagijay nga gina. Ornor sa klaing dagiti papeles. Kapasan na, agawid ta. Nuko na asa anak nga agawid. Saan? Sa dinumanan ti papanam. Nailumlum kan iti utang, gapo iti sugal. Agbaliw ka kuman. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Aniya ti plano dayjay amawrin. Saanen nga agawid iti balay. Ket ni Rosano, di nakabaulat ti asawa na. Lola? Rabin? Awan pa na ang dinadi. Ag-overtime nga tayo opisina. Dahil tatisaan ko nga mo, Bernadette. Hindi nga ta, mami. Saan kami pa nagkita? Nagawi di tayo bigat. No saan ka kumasimbra kiti pagadalan? Nagkita kayo kuma. Sige, Lola. Agsubli ako pangarot iti silad ko. Ituloy ko dagitir aramidak. Mangrabiak to ninton sumangpat da. Bernadette, kagap-gapu miti ospital. Saan ka pa'y unay ngagpambanog? Agyaman na kiti pamalagip yung Lola. Napiksa akon. Kan na nagsaka. Naglaw ko nga tapakaburipuran ni Lola. Makapungpungtot tilangana. Anya nga tati problema sanda kaya tamamak. Di mami, pwede mo gagawitan. Naruwamak batkit din anapat patag dagiti barkada na. Ngamit isyak nga anak na. Ituloy ko kitin ter aramitak. Ang mga nuintun damdama. Adantun ni Daddy. Naimbagkit dito saan pa anak adlaw ni Brian, Laura. Ang patyam ka di asaan amay raman iti inaramid mo. Tatang, babalawendak ka di. Anak, jak ammo no kanunungak ti inaramid mo. Awanen ti sapulam iti biyag mo. Agul-ulimak kuman ti biyag mo. Ngam, kayat da ka di nga gulimak ti biyag ko, tatang. Siyak ti agrabyado. Jak pinanunot ti agibalas. Ngam tay tuy ti kinayat da. Ay, tay tamad ti dagas na. Luapay kiti at asada ka ngayong gaan. Saan da kayat ni Brian para kay ni Bernadette, tatang? Nun alakat nga minan, ti panakairan-ranan. Ang kasano nga rudan ni Atty. Flores.
Nakasagana ka mang sango kan kwa na tatang. Awan ti basol ko kan kwa na. At dangagbayso ni Maureen. Di ko maiso ti awagam Rosano. San kayo ka diyan nagkita? Kagap-gapo na dito opisina, Daddy. Al-lukuyag ngagkuyog kami nga gawid ng pinanawan na. Kasarita ka na saya ti asawam. Ibagayo ken kwa na, Daddy. Urayag dito opisina. Sige. Umay mo sukunan dito'y balay. Bye. Anya ka diya talaga ti plano, Maureen. Amo kasalangadan nak ni Mami. Pinagpungtot nak ni Rosano. Imbagakan ko na abayadan na ti utang ko ken ni Laura. Sangwam ni Leonarda. Ipalubos mo ka diya ni Laura ti mangdadaal iti biyag mo. Saan? Diyak ipalubos. Makitak lang na diya babae. Patayak. Andiya. Mami, simbangpat kayo gaya man kin ni Daddy. Nang rabi ikaw katin? Saan na ka mabisin? Busugak pa. Apay asiriring ka pala ang anak. Sana mabalin ngagpuyat ka. Dad, day talanap naturog tinararamid ko kabayatan ti kadda ki hospital. Mailiwak na unayan kin ni Mami. Mami, mabalin ka di ngarakupan kayo. Saan pa nakadigos? Uray, Mami. Alangan. O sige nga, Roden. Agdigos akpay. Dakay, Daddy. Nang rabi kayo ka din? Dahil talauna ti magustuhakin ka, iha. Nalayilo ka. Sige, in ka maturugan kat ni. Rabi na yan. At ang amin nadlaw ko kin ni Lola itay, Daddy. Kasla na pagkariribukan na. At ka di problema. Awan problema, anak. Sige nga, Roden, Daddy. Mapanakon iti silid ko. Panawan kayo, Pai. Kanya nga tatin imlimat na kanya. Ura ni Daddy. Nadlaw nga gilimlimat mat kanya. Apay asiriring ka pailaan. Naturog ka kumalatan. Nagawid akon. Anya pala problema? Makadkadlawan ti anak ta. Nagdamag kanyak itay. Kat, plano mo nga ibagakan ko na adyak na pupuutan, ana ilong lumak iti utang kini Laura, gapo iti panagsusugal ko, kasta? Tsak kaya't amay ramraman ang mariribukan ni Bernadette. Agulimak lang tibiyak tayo, numaputad ti relasyon ta kini Brian. Diyak maawatan dahi ti Rosano. Ni Laura nga inumsik iti kinakurapay na iti. Siya kung tinakautang kan ko na? Maturog tan. Intod bigat. Ikan nakitipagbayad ko kani Laura. Itong patong paktukan ko na ti kwarta. Naglokon ti driver na yalugan. Isu lang nga rodan ti dandani na kadangis iti kotse. Binusin na anak pailaan. Nudyak lang at agdardaras. Kamakamag. Masino nga taday jay? Kasla dagura na kanya. Kaya't nakapadong paran. Diyak namin nalasin ti lugan. Tanapas na kakiti panagmanihok. Iti adak pa higi Amerika. Saan ama balintikas di kanya? Adon tinagbaliwak. Gapo kini Bernadette. Asinsya ka ni ti panangururay mo kanya kini kalma na balayan. Saan na ka nakasagahan na sumangukin ka? Sinapasapol ko ni Laura di kalman. Abalayan. Apay nga inarabid mo day jay. Mabalin na panunutom nga grupro pa aklauna iti kwarta. Ngem day tati trabahok. Malaksi di kinabugado.
Saan ko nga mo dami lang ni Norman kadagiti negosyo ni Lora? Gaputi pan nakiasawa na iti Amerikano. Nakabakbak nangan. Agasem, takukwa nagayam ti pabrika. Talaga at ibiyagat kas lapili dabalayan. Saan mon nga ibalikas pa ita-ita? Ngam dahi tati kinapod na. Kaya't ni Lora ariribugan ti biyag tayo. Kaya't nada tayo mismo ti aga-apa. Dayta, ti saan ko nga ipalubos. Masangok tulaang akasarita, daytiyay, ababae. Panag ko na kabalayan, agdaddadael ka lang iti panawan. San mon akabailan ni Lora. Agan-anad kay ti panagmanayo, ma, Brian. Kasano na disgrasya ka? Napainayad akmat. Yakman amo na apay apang gupdak apadong paran da yalugan. Saan mo ka di analasin tilugan na? Nabayag samat na saan kayo magsarsarita kini Derek? Nabayagan na jak nakaasidad kin ko na. Bernadette. At damadlakukin ka. Kaslada pa karirubuka. Adamadmadlaw ko kini Lola. Nagdamagakan ko na ngam saan na kayat dagi baga kanyak. Ang mga nagbidot ka laang iti palang ipapahan. Ni mamim ti problema. Ako nakapungtutak idi imbaga na alaksidak ni mami. Apay ngay nawagan tak, mama. Wan gayam, nakasari tayo ka din ni Maureen? Saan pa'y arimwari ti kwarto na? Aba nga, no saan pa'y nakasagana sumango kanyag? Dahitat nagtungpalan ti kinasugador na. Taalilaw lang aro din tayo alor. Diyak pa yun ay nakasarita ni Lora iti dayta apanag, mama. Kat, anya ti kayat mo asawa ni ti dayta? Sige, mama. Agsarita kayong tulatan ka ni Maureen. Sapay ko, ma. Tagsardengin nga agsugsugal ni Maureen. Jakun mas daw iti pan nakasangailik kada kayo Atty. Flores. Naamuak ka ni tata nga sinapol dak ijabalay. Wan, gamasan ka na danon. Awan ka pa iji pabrika. Anya ka diti pagsaritaan tayo. Inalilaw na Lora. Adak pa'y laang ijay Amerika. Idi baunan mi ka ni Robert ni Norman. Sikat masidagkan ko na iti restaurant ti hotel dagiti Salva, Atty. Flores. Imposible at imbaga ni Norman keng ka. Uray ni tatang, naamuan na. Anya talaga ti panggap mo. Atty. Flores, nalabas launa yan ti panangiroroman nyo kanyak. Iramraman nyo pa iti anak ko. Agpapada tayo laang nga da kwarta na. Aklonak, alinikliklikan kayo kasarita, mami. Makapungtutak lang kami unay ti dadya Lora. Saan ko kumaan na amuan ti may panggap iti utang mo kini Lora? No jak sinurot iti nalimot ni Rosano. Inlimod na ani Lora ti kinasarita na. Kit nagkita da iti Eco Park. Dakiti aunan pain. Iso day 20 kong kunak, mami. Talaga nga da panggap dangag sinugyan. Dayta ti saan to mapasamag. Amok no anya talaga ti panggap ni Lora. Kaya't na ariribukan ti biyak tayo. Bali na kasta. Kaya't na nga aga-apa tayo. Agibalbalas. Ngam saan to ngagbaligi? Impalabog na tayo. Iti mabalin apakadadaulan tayo amin. Saan na kumakagura iti daytoy nga ibagak, Maureen? Napasamak daytoy gapu iti panagsugal mo. Kagurak ni Miles. Insungsong nak. Diyak mo akwarta gayam ni Laura dagiti papautang ni Norman kada kami. Kat may samat na diyan Norman, mami. Sige. Inakasarita ni Daddy. Sakbay mapanak iti opisina ni Rosano. Bakala problema ti sangsawag. Masasidagan ti board meeting. Katya ka mo. Noon niya ti pagbaliwan na iti pasama. Noon niyan to ti aramidan ni mama.
Numaamuan na nakastra ka ni Laura iti korporasyon. Ad-adan tumanan tigura ni Maureen. Tsaka mo, no niya talaga ti plano ni Laura. Ngam ti pampanunutan. Kaano ngagpatingga dagitoy ariribok. Nasaya at no nakapagsarita kayon ken ni Leonarda. Naimbagtasan mo madlaeng ngayon lambangan ti katugang hamaw. Saan ko akabuteng, Daddy? Tsaktong palan. Apay kitin nga sardeng ko ti panagsugal ko? Saan ka kadipay ngagnakam? Urayom kadipay ani Rosano ket agawan ni Laura. Ha! Saan to ang mapasamak ti kastadan? Patayak day dyan ang babae. Sang kay bagam dayta, sana nalaka nga ramiden, ngam anya ka din dayta awa pampanunod mo. Makitan to day dyan ti aramidet, Dad. Kalpasan day pa nagsarita tayo. Inakalaan ti kwarta ket ni Rosano, apagbayad ko iti day dyan a babae. Kuyugan ka. Saan? Kaya't ko dua kami lang agsango. Awan ti asinwan na makibiyang kada kami. Anya ti panggap mo? Ha, makamo ako ni day Dad. Ulitak. Dua kami lang kini Laura nga agsango. Nakasaganam ti kwarta pagbayad ni Maureen ken Laura. Urayak lang nga sumangpet. Saanan ang masapol nga agsango kami? I-transfer mo lang tanay ti account ko. Ti kayat ni Maureen, agsango kayo. Sige, pag gusto ti asawam, i-text ko to no sa diyo ti pagkitaan mi. Bye. Sige. Sino ti kinasarita mo, Rosano? Dayjay ka di a babae? Agparbang ka, Maureen. Anda ka dito opisina. Kadwak ni Ardi. Wan bibiyang ko, agsango ka ko na ako. Nakaramutan ti opak. Awanan kayo tibain. Lip-lip po tandak! Lip-lip po tandak! Dayjay pa lang Laura tay ayatem san ka di? Adun di kwartana! Iso kayat nakakaagawan! Nagpintas na ito ang lugar na pili mapagkitaan ta. Naulimat, awan matatao. Uray santa ko man na nagkita, Maureen. Pinay-transfer mo lahat ako man iti account ko ti utang mo. Bueno, kayat mo ani Rosano ti mangyawat kan kay ti kwarta. Dahito iti pagbayad ko. Itong patungpakan ka dito. Saan nakapilpilitan, Maureen? Di imak! Saan nakatiri-tiri? Talagang awan tibain mo! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.